Zoom and focus news on social media. Okay, abusia ya mama kwaba edoba RFM Ghana, RFM TV ne RFM radio so na ene ye wo ye nua bema na first na utwasini a ye frɛ no sɛ Tutu na yi ase ene wo na ye hia sunsum ahofe na epese ne twetwe enkomo kakra minia enya asem ne ye pre nyina asem na atu nyina na ye hia o he me ye musa o eyi obaye no san na esi eko. Oh, what is first policy minua sunsum wa ha wa ran but they say din as sakakra is from Akruku babayo Akruku me buy no aye ni de na me anu ni na me ani lukrani pene lezi we nua no stars no mo social media for YouTube for ade ya ka say TikTok for do na ba but probably na nkoyi was probably no you za koyi say sabobu we ya ba etu aya ya ka sakase edua ba akope bia bibla kwadu kasa ayi wo soko ba ayi we osoko ba because of say Tutu wani Tutu ayi the trend ya offer with the Tutu abo ade osoko ba sibi oba habi eti me drum mu bisa mo say date na kwadu kasa ma ana say afi no obeba ya was stars ya hodo bibiri ya mama ibi ele hwacha ama na ma ya was start ya hodo bibiri ya mama eti me ha up to be 5 o'clock me ha so mama dia na say ati no ya be sa 20 so dia after so Nti omo ane nipa a ebeka say omo antimi ampim ha a woka omo asema na say ebi mu nso so ka ho. Oh, what say you all mighty original Ajaku wa yosi wa ha you Dr. Like wa ha all social media stars no YouTube and TikTok stars Tutu na wa but the Tutu no almost started the beginning no community Ebi ebeka obi mbeka say emrenyam shedan ko ebi ano mo nam kwan so ba ana me ka say because Akroba you see Akroba there if anapa father say you also come back emu de o kan de na so but so come back was tabli the way to can say you na there to you so member o so mo ma but omo yes a man na omo yes a man na was Ajaku papa am ya betina se kumo bia interview bi o so we bia wa waka se bebiri ma ti bia guruti watu yafo watu maburu no so fo wala se pa se mu so telephone am so buwa mu adi kan mo kwa se kan budi kan kura na ka kura do kwa yeba wala se mu pa se kura do ye di camera na mu telephone mo ba number 2 ya yes mo pa se ye de wala ma wo mi hu ye ya ti pani di kan wa yi asa na kura adi kan ba mi no mi ta de tete mi ti no e mi won say mo ma heti akoma ni mu ti ma but what they say me no ya mo pa so we Nyankopon from be tu asuku na bibia yi ti ma ye mo ma dia bra me ya kuku dia me na pa ba bi meju o mo ya meju o mo ya pa se eba ne se o ma mo bibia mo be o ma na what say you will pay report there you me there me no me di ni o mo na se ti say there bi o mo na se na bia you will pay report there eti no empadipoli momu na yo say omo wo bibika but me empadipo bi tutu se ka bia ka o se ko boba na o mama no ana say eye mo mo wo tutu no ne ene tutu wo ya ne tutu no bia wo ya tutu wala se tino beti bia ka say ye meka no meka tino. Okay, any abusiafo ahaye RFM Ghana Akruku pampa yu na yene no edi enkomo no ene nti aha na edibesie yesan ada ni na yakohwe de to aso na interviews no ye de mo na ebebre mo ene nti monhwe ye ni
Zoom and focus news on social media.